Бізен пәчекренех хыюлық кадарца шендері бәтіне андылашы. Шубашкарда фитнес аэробикибе акробатика рок-н-роллен чемпионат жетадан первенстве ертірі. Ташы евір хускану зембе сылыға ширепледеген спорт нумая жана илердейд. Шавнамай фитнес аэробикына кымыллаган зен ежі кашни жулах юссе бұрад. Хуларагы намар ялзенчи жамрықсемде тілінмелле илемлі номерзем қадырлеші. Чаваштенре халі куюхымра шичи бенетла жен. Тәрлі ялхулара вун билі гуйрымышлет. Куллен занятизене жүрегензен еженже школ жылне житменнеземде нумай. Сцена жіне виже жылге ажазем духашы. Аслаланса бұны май спортсменсене шиже үземе байлашы. Хышпір фестивальде водыр херық жылдыземде худшынашы. Ку чемпионат равара тивешліган уреземде бүлжіш. Тубу жүзінже жінкерестілебе шенеренде шені программазем қадырлеші візем. Зала шереме пуштаны хыщынынде тиреншим жаксем. Ыратнезем дастагайса кетиштенмеле. Малдан ундан курадай, халипир, халаспах, шак зала шерембер. Акунде волпирен, вунбер ултыныш соревнование, вунбермеш, манын вунбермеш медаль. Шубашкар чемпионаты бе первенствине худшынмашкан аллы билі гушкын гомылдуна. Анжақта халхи тірлі жармава була, омырдусене візенчен ширимвиші жығына келзе жетірі. Шавақта тубожу яланхилле хері үртірі. Фитнес аэробик кығышын ушкынзем акробатикылла рок-н-ролл қыдартырыш. Шендер үшізен ешенче Шубашкар жамрагызем бетанақ комсомольский ажизем хастарлық қыдартырыш. Пәрремішпе иккіміш вұрынзене девішіріш. Чувашинри фитнес аэробикин федерациян ердюжи Оксана Вербина кыжалхи эш кыдарды візембе комыллы бұлны негалары. Халі тіпті лев республикари жамрықсене шидес шулхи омырдузене қадырлесе. Візене Рашей, Европа дада тенже жайынчи чемпионатсене худшындарасы. Чувашин галарым вали Алексей Енекин, Татьяна Самсонова, Михаил Солин.